tu ni chu Israel ni Iran nuclear scientist pol an Thahmi na kong tlom palin krak chimlai Israel kap ni Iran nuclear scientist Fakhriz dek chu November thaniku lenesri thongnikum ko liwa khan Iran kulepi terana andak thai hi konga hin Iran president Rouhani ni kan nuclear scientist an kan tha piak mi ronga hin Israel chunga lirul na kan tu hrim na lai tia arakchim tutana an nuclear scientist an tha mi hi Qasim Sulaimani anak tha nuin an mi rinchen apan hi nak athi si tia thai isi thongkha zakwa somsi kumkwa revolution huin Iran ni Israel chu bitakte in an huat ngai anma he sipo yi to ti le biru nak ngai zong anak du ti lo pina Iran chawza ni Israel chu legal ten ram ngai tu an sinak zong achaw han piak du na lo ti se Iran president popo ni an chimton mi chu nuclear kan ngai khwa chon Israel hi vlai chung mapin kan hlau di lai tia an ti peng chu cha chon Israel ni Iran ra kap kut chungin an phim thiam nak di lak mangin Iran ven an hau nak chu ase Iran ra kap ni hin strategic missile pol hi thongkhat leng an ngai chu an ngai min halaka chon Qadar 1 le Sajil 2 hi athabik mi an si hi missile na hi meng thongkhatin thongkhat le zanga kal thong tiang akap khomi missile an si hi pol ni hin Israel chu foi ten aka kho ti se churonga chon hi missile pola hin nuclear warhead bun duak zawin Israel an ka solai ti Israel ni an phan bik mi ase chucha chun Israel ni Iran ni nuclear an ngai kho nak halo cha bitakte in tan an lai an zom zung zal nak hi ase tulhan zonga Mossad intelligence phoni Iran nuclear scientist pol hi anak tha langmang chang hai thongni kum fra January thani lai ni liu zonga khan Iran nuclear scientist Tehran University professor zong atun mi Ali Muhammadi chu anak tha chon thongni kum fra November tha khan Iran nuclear program rank sa ngai atlai mi scientist pen hi zong anak tha phone na chon thongni kum lai khat July thani ko leni thum zonga khan nuclear scientist pakhat Mustafa timi pa zong anak tha phone chon thongni kum lai ni January tha khan chemical engineering graduate nuclear scientist pakhat asmi pa pakhat zong anak tha phone an tha mi dang zong tam pi an len ri ti se chuban tuk chon Iran mi phim de pole nuclear sernak la ya phim thiam na angai mi po chu Israel ni anak tha zungzal ha hiban tukin Iran na nuclear lai thiam sang de po an tha na nak arwang chu Iran ni nuclear weapon ngai khau na la se lo Israel hi himbom te in umse ti andu ruanga asi ti se akan leng tu vial te nan di lak chunga lunglom nak tam pi kan ngai